دشبا هجراني ده من دخست تشتكي شترى ببيجن تشتكي بقاسي ايشا زاغروسان مزين بقاسي بجنا آزادي خوشك بقاسي دل دايكا من گرم بقاسي خوينا شهيدان بيروز بقاسي بارانا سينوران خمگين من دخست جترى ببيجن جتا حزدكم ولاتو دما خوش ببینرین هیجا دیسا د برنامه شبا هجرانی ده برنامه کدن دنگ کدن بیرو بو چونه کدن او هلوست کدن دوی برنامه ده میوانی من از چی بیجم دلیر از بیجم لی کولینر از بیجم نویسکار از بیجم گنجکی کو برحال میویا بیجم پشتره دلیر کمال سلیوانی بخیر هاتی سرسرا سرچاوا يلك سپاس جبو في درفته سپاس جبو برنامج جوان سپاس جبو مام مستحمد شخوا ونهده سال مهم نيت وقتا قل دهوكي بم تجي تنو دست بيد كرت جينجك بوي شافين بيجن يا بلكي زارو بوجي اها وقت 10 سال قلت لي بشتري ازو ام بيجن دلير لفستيفال كي بيرجي هفدبن وجا از دلير دبينم كو غافن بر بالكيش و پرجی جوان ده چارچویا زمان و لیکولین و ادبیات ده خوش بو من جهی پرکیف خوشیه بو و امی وصا دست بی بکن جی نفشه و بطایبتی جی نفشه ام بیجن راپرین و پاش راپرینه و دانوستندنا بالزمان بطایبتی جی لآلیه بادینا بيواجويا كهون تير درباس بون وحتاني فيكي ليكي كا تشاوا تشيبو مثلا زمان بتايبتي شو ايوه وبكردي دخنت يان بعربي ما بكردي دست خواندن كريه شبرگو پشتی نوتو ای که لهرم الباشور کردستانه خواندن بکردی هبویا ما جیل ما خواندن دست بگیری بکردی ما دست بگیریه و ما قناغا سرطایی آماده زانکو تاگیری همی ما به شیوهی که کردی خواندیه زمان کردی بله زانکو جی کردی بوج و از پشکا ادب کردی است نه به کرمانجی مخواندیه نه بله لی جدارت همه جور هبینه یعنی لسر بونمونه جدار عربی هبونه ترکی هبونه فارسی هبونه سورانی هبونه یعنی جورا جور هبونه بس لی خواندن ما سری که شیوه کردی بود کرمانجی اگر ام موسى بحثا جيل يانجي نفش يعني دباوريات تده مثلا اگر ام بوصا بشعبكي رخنا جريانه اللي روشي تماشا بكن حتاني كي جان راديم بيجن جيلي و قريبو خوا ببيجه ام بيجن دوان چارچوين گشتي بتايبتي جي نبيساندن و ادبيات يده دواري هلبستي ده چيرو رومان يعني تشتكي وصارونشت ميناتا قلتي بوي كرديرا بله وقتا قلتي ما مستاني بجاوكي رخنيه مسحكني بمشاكي سالق دانو تشتكي وصام لنا نيرن براستي جي روش البادينا روش ادبي لغور بيدوياتيني نه يعني راست خواندن بكرديه لي كلتشر روشنبيري وثقافات لدهوك البادين نبويا كلتورك نبويا دياردكو ام بشين بيجن اواكي داهنرانه هاتيه افراندن ام بشين بيجن بتر لا سايكرنا يعني كوبي بيست يعني آلي ابستمولوجي لدفري هناك لاوزه اجبر افي كيجي قالك جرام نقاش ودان صادنين برفرات كان سر روشا ادبي جانجان حتى ادبي بري هنجي يعني قناها بريا جانجان بروسا ما مستا البادينا نمس ديروك ادبي بفاجرن بون نمونه الحفته وبينجي وشيسته ام بنيرن بترجي الدفمه ادبي شعري خرد بويا ديروك شعري هبويا لي او شعره نتشوه نافتخين جواكي ده نبويا ظاهري كي جواكي اجبر اویجی هلبس چیروک ادبیات خواندن پروسه خواندن بشیوهی که گشتی پروسه کی جهه قبل کردنین البهدینان يعني آستوی معرفی داکتیه ده يعني ده يعني الشباب بيجن شوية ام بيجن سري اوقاس سال يعني ام بيجن دي اتموسفيرك ازاد ده و پروردهی
و زانکو و سازی و دزگه و يعني بيجن قشة بيدانك جي هبو يعني دوي آلي ديك وياك بيجن بكار بسربست بو بكار بيجن الخو بقر و خو ناصبك و بكار بيجن هنكي ذاقو هرتني مثلا زمان و آفراندن و داهيناني ده يعني او جي برسكه يعني اب جكوتي سدم مروب تكارد ما مسام دكارن بله یک سدمی سریکی ها اوجی نبونا سیستمی کی ساخلم لدورامه يعني هر تشتهبه به سیستم به پروبلم پیدا اجبر اویه کی جی راسته 24 25 سالن آزادی دم بجین زمان کردیه زانکو هنا قطبخانه هله لی سیستمی کی ساخلم نینه يعني راسته هولدان هنا لی نابن دیار ده اف هولدانه جهنه کی لاوازی ده هيه راسته رژیکی مازنده به کاتب هبن برهم هبن نزانم چه هبن اوه لی خوینر تیرناکه آستی اپستمولوژی معرفی زور دا کدیه حتى نيجي جان رادي مثلا موسى ببيجن آليين دين ناس دكن دلير سينورين دين زارافاين دين ديالكتين دين جوخا برو يعني موسى ببيجن جوخا يعني أزمون وتجربيين دين از في ببيجن ما مست آریشامجی اوان ها البادینان آستی زانینا زمان التخت گنجل یکو تمنی من زانینا زمانان زور کمه يعني کرمانجی تند زانن جي درجي او که پروسس ها ورگرانه و افراندنه الدهن زور کمه شو خواه یکش آریشا یکو ام آشنای کلتور و روشنبیریت ملت دیتر نبن و هگر ام روشنبیر و کلتور ملت دیر نزانن ام دکارم پیش بکبن پیتوی هم آل دی ناز بکن وقتا گودی سنور دی دنیای دی ناز بکن مروفین دی ناز بکن لیش برکو سیستم کی ساخلم کلتور کی باش الدف ما نبویه اش بر هنده جی آسته پروگریس الدف ملاواز زور دوی پرسیب خود مثلا لیکولین هنه مثلا لبردست کو بکار بنوان مثلا مناقشه بکنو گنگشه یک درباری وان و روشن بیجنش بوی گشتر به خوشتر به تشکیل ما مستا هولدان هيا اللي جدل كاري بو جارة سركنا بروبليمه تنيا الجبركو از نافزان كادما از دبينم شراوشي رازينينم دليل ام بيجن او ريبازين زانكوي بخواه او حتاني كيجان رادي برسوا وان برصاد دن جوخا جين ريباز بخواه بيجنين پرورده بله جوخا ما بستم جهل السروي بوخا بم سيستم پروردي لزان كويت مال حتى لخويننجهت ماجي بروسا فير كرنه يعني كو قطبي تشتكي فير بكاش درفي زان كوي براكتيزا بكاتن ديجانا خدا بكير برد افهاني جي زور لاوز يعني چه بيجن هولدان خوا دوباره كرنه سال بسال دوباره بون هيا اش بر افيد اشتيجي هم بيجن هولدان هنا لي جارة سريكي وبر جبرا وشناي بديت يعني او مسألة مناقشة دبي دناب وب خده امل ناف خاطر كن لي دسالات دست مدينة هم شهر سر بكن دسالات دست زانكو هذا هي دست دسالات سياسية بواردي تلهبت او هول بدن بناكو كي شهر سريع روشي بكتير ام بيجن ودواري نبيساندني بخده ملي يعني قالك ناف هنا يعني طيبتي جي الآلية بادينا اگر هلبست به اگر رومان به اگر چیروک بن يعني او بخوجي باندورك ناهي للبيخوه تسيرك يم بيشن بكار ببان مثلا قش بك بيترو ما مستا بيشترجي يعني بيشترجي من قوت يعني برهم هنا نيفيسكار هنا لي خوينر كوفا برهما دو خوينه جله كيما و عادي ترجع بيجم يعني ناف هنا برهم هنا وكما قوتي بس چه بيجم او برهمجي آسته آفراندن و دهینا نتدا گلکی لاوازه بون من امل سر رومانا کردی باخبن دبره بعدینان امل سر چیروکی باخبن امل سر شعره باخبن سر شانوی باخبن شیوکاری باخبن هر یک دیدارک تایبت جی بود بیتن و ام ببيجن بتشم مجولن وك نافاروك هاجر مرو بكار بدسني شو قالك باشه از قالك جي في برسي حستكم نافاروكا برهمي ما مستا الجمع بويا فيجيران يعني مروفي نيفيسكار ناتشي بهما بس تشتي بفيجيرا بيت خويناري بآزرينت برساري اللف فيدا بكاتن كميكي معرفي بيشكيج بكاتن مقابل الدف مال دافرا بعدينان هل بس فان دي جيروكي ببيشتن
چیرۆک نوێز لێ چیرۆکێکی بێشتن کۆ ئەو ژی گرنگیەکی زێدە بساڵخدان یعنی وەصف و vegêrana boyeran didin. Ev şolê mirovê nivîskar nîne. Şolê mirovê nivîskar ew pêşbîniya biketin. Şolê mirovê nivîskar ew rewşê çareser biket. Hewl bidin bi beşekî sîstemê saxlam. Lê mixabin ev tiştel lehme tune ye. Yani ew jî pirsekî ji xwe em bêjin tu nebûna Pirsekî wê jî serekiye û em hewl nedin evê pirsê çareser nekin em dê demek dî bacek mezin didin û vê gavê jî em bacê din. û ana tî bi xwe dilê tu biçû mijûle aniha. Ha mamosta mesela mamosta بله اصل هری کاری و کلی ملزان کوازا خوبش که زمان کردی و کدن جی از بکاری لکولینت ادبی میجلم سر ادب کلاسیکا کردی و ادبانی و ادب نهاجی هیکو حول دم هندک کی لکولینت رخنیل سر بافرین و مثلا کلاسیکا کردی یعنی مروف چاوت کار نیزی وی به یعنی گور باوریاته ما مستب یک يعني تایبت يقولي من نبينا ديت إيرو ها بله یک تایبت من ديت ادب كلاسيك اوكو بيتفيا خوينري كي اكتيف هبتن جبركو ادب كلاسيك تكلي چار زمانن جورا جور هيا تركي ته ده هيا فارسي ته ده هيا عربي ته ده هيا بخا كرديش ته ده هيا جبر في ادب بيتفيا خوينري كي اكتيف هبتن بشدر وي برهمي بخوينتن شروع و اناليزن جدا جدا پیشکشی وان برهمه ترخني بكت بالنسبة كلاسيكان بله البت و ام بيجن دوي و کولین و لیکولین آن مثلا مرد کار آسته دست نشان بک آنها مثلا تو بخواد گشتی کول الدرباره دبا كردي يا كلاسيك يانجي يا يعني بگشتی ما مستهجرم بنرن ادبا كلاسيكا كردي دماغ خويا كيفن ده هول داينه جواك و روشا جواكي كردي جبو خوينر جبو جيل دهاتي بشيوي كي شروع كاري و کمیکی اپستمولوژی اش بخوینری دست نشان بیاد. لدمان هذا اس نظام ادب کردی الدوره بعد نازدر باشکتن تدا کتیه. گرینگی بزیادتر به وگران و سالخدانه کی به زیاده رویه کی زیاده دادن. و وجی اش به سیستمی پیدا بویش نخواندنه که انسان کلتور ملت اینجورا و جور زمان اینجورا و جور نزانتن. دخلت خود دوباره بونه کی پیدا بیادن. جبرنده قالك جرى لما الدفن في سكارات روين خوار الجل هالبزفان روين خوارم في برسيد كان ومخابن برسيفي كي نافند هاتنا أبكرن لدهوكي نافند هنا لكولين ها نافند لكولينا باور ناكيا يوصلتني أنا حتى أنا هذا زجيه ورجران الدهوكي نينا هذا يجي مشكلة مازنها يعني هبو يعني ورگران جی هنا ام بیجن باوای کی میزاجی و هر یک شتیک بخوازه دکاری ورگران هر یک زمانه که بزانه و جی ورگرانه کی هنری نینه اگه هم تو بیجن ورگران زانست هنره جبر کو یاسو دستورت خو هنا ورگران زمانه پیدویه کریاره هنری بده انجام دادن نه ما مروف زمانه که بزان تو کریاره بکتن اما خابن وقت گویی ما مستا هر کس را بدیف مزاج خو و دیف زانینان خو ورگرانیت کتن بدن قدره کی زور لی برهمی ورگرای بده کردن اش برهندج پیدویه سیستم و سازیش با ورگرانی و کلنا بین دم مزراندن. لگوری زانکوی دلیرم بیشن او و گنج. مله. مثلا جولیا زمان و کردی خواندن و تشتکی وصا گرماهیه وصا هی با گنجانیان. مخابن. یعنی نفشه و موسا بیش. مخابن. آست خواندن و خواندن دورامه گلک داکتیه. وجبه افيه كجي اس بخواد بيجم جبويه كي دزبرتن كو وكمل دس بكي قوتي سيستم خواندني نبويه بشجي كالدور دناف خزانه كردي ده دناف للف تاكي كسي كردي بيرفيه ببت پرورده خواندن اما نمخابن او ام بيجن نفشي وبخواه بله يعني دناف خده جدر بيزان كوي يعني اب مناقشه هي يعني جيلي وهم بين هل طبعا نويس كار تشروك نويس بين لي كولينير وقتا كهون هبدود بيلن بخوا ما مسلا يعني بيجن شبوي افاكرنا روشه كي كبكار بي مساله يشتر بك ام بخوا ام درين خوار ام دانستان دين برفرل سر جانرين جورا جور سر روشه خوا بكن بنمونه هلويستي نويس كاريت كور درباره افويرين دقوم الروشالات ناوين تشيا چنينا مناقشين برفرات كان لي رجاء مكيمة وتهمان دم ده يعني أهم جهة بربرسيارية نينن يعني بريار دست مدنينة إيش برأيه كي نزانم برسف هلا يستيد منن و ناوي شيء ما بيجن شو برسكليك بدي ترجع هي مثلا هردو ديالكت تاجي الهولية بله يعني مثلا كرمانجي وسوراني و
ام بيجن بادي نيم سوراني بله تشتكي وصاجي زياني ناكين في اتموسفيري يعني ديمني مشهدي مقود ما مستا ام حتى انها هف ناس ناكن دبتن ام البادينان حتى رجيكي باش ادب دبر خويا دي السوران بخوينن لي هاي وانجيش ادب متنيه اوج يكش بروبلم يعني بيدوي بهدا چاره سر كرن الدف خوجه مناقشه كان السيرفان بابت انجور اوجور هر چند وقت مكوتي امت خوينن اللي خوندنا مجل دبر بينن جلك داكتيه لوازه يعني بادينيان سوراني ام بادينيت خوينن لي دمي امكو انا الاواز هردو الينيان بله جبركو خواندن نبويا سيستم اللي اوجي هولداني تي هلبستي جي هبون بله ده دمو بيشي ده ما مستم هول نفيسيني من حز قلت شيء بنفيسم ما مستا صبري سليفاني كمال سليفاني خالد علي هاول هاري كاريا متكرنت شيء بنفيسم هولدان هبون لي بشتي هنگي من زاني كاري ما هلبس نينه هلبس بيد في مشكي كي داهنر هيا بيد في كيساي كي آستي هنري برس هبتن جبر هندي من كاري از بردامي جهانا هلبس بده نها بتر اس هول ددم وكلنا بكم جبركو كاري من ازل بشكا زمان كردي كارد كم ودلير برهم تشتكي وصا آماده هي جبو چاپی يعني تشتكي وصا ما مستعز بخواجي چاپ كرنا برتوكان تترسم جبركو او دمينه لسر تاريخ ملت مروفي لهج ماركرن جبر ويا كي اسنا خاصم تشتكي لسر كلتور وناسنامه كردي زده بكم هيجانه بتن انها من او چاپ كرنا برتوكان ده سر مدنينه گوتار ليكولين از بردام دنويسم بلاف دكم لي وكتاب شوي كتابه بيتر لكوتين بلاف كرن اللي دهوكي السليمانيه بلاف كم جورنال هوليري بلاف كم والدهوك كوفار روجنامه الدهوكي كوفار هنا اللي كيتيان في سراب كوفار باي بلاف كم الروجنامه الدفري از بلاف كم يعني و باش دفي ام بيجن دفي برسيب خود مثلا يعني بيسكارا يسري اوقاس سال يعني اوجي يعني دكاري بزافك روشن بيرانه بيجن قشبك يعني جيم بيجن بيهر يعني جيم بيجن هناك تشتا بقهر تشتكي وصاجي جو ما مستا سرکاری وان سرکی دویا گورین روشی بدن جبو مروف روشنبیر پیوستیه به هستی برپرسیاری به پلیک هست ببگتن لی نزانم مخابن سازین روشنبیری و گلک سازی دیتر هنال دهو که کبل ریوبریت روشنبیری هنال سازی هنال یکیتیان ویسکاران و گلک سازی دیتر هنال لی مخابن دیارش دلکاری سر روشنای کن همان او دشتی بریا چند سال دیگرن همان دوباره بونو پروگریس خو بردام بکن افیه جی هیچ گورینا روشنا کردن سازانا سمیناره که دانانا کوره شعری نزانم افتشتی تنی یدسپیکی روشی ناگوارم پیدویه شیوه کی انالیزی روش شروع بکن لیم خابن هولدان دویه کی تونه نبون من بریا دو سه روجا فلسفه جهانی بو دو کی تونه ام دخوات ديش ما مستا ام جحيلن ام حزدي كنت تشتكي بيشكش بكن ببينن سازيه كبرين خال السيرفر روجي ببيبن يوقالك روجي ديتر هنا المخابن داريه هميه داخستيه دبي صلا روشا كوفار روجنامه شي انا الور انها يعني بقشتي مصابيج بشتي قيرانا ابوري الهرم كردستان سر هلداي قالك جي كوفار روجنامه هاتينا داخستن وافيك جي از دكارم بيجن ما مستا باشه بهن داخستن جبركو نهال دهو كي هندك دركتينا كو السر روجنامه و گوار الكار دكان و گوتارب ناوي ادب و روشنبيري و شاعر و چيروك نويسن زيان هكي مازن به ادب كردي دكن داخستن اوان دري انوان روجنامه و گوار گلك باشتره جبالاف كرنا تشتكي بي كواليتي بتن جبر في كي گرك اف هر روجنامه هر گوار كي به برهم اینام بشوی کی دراسه کری بشوی کی باش کالته کی برز بیاد دام از راندن و ام ببیجن وقتا کو از لور و مش خود 10 سال كي بله يعني غازن ذكرن كو اوي چاري روجنامه روجانه هبو نابي چبو امرو بو چبو روجنامه افروبي بله وارجه هبو روجانه دركتي كوفار روجنامه وار بله وارج دردكه و افروج دردكه وي چاري جوار دردكه افرو دردكه وي چاري بله وي چاري غازن ذكرن كو يعني زور كيم تي بلاكرن يعني كيم مشي ام بين 2000 جي بي مثلا باجاري كي وبوكي يعني ويشاري بلكي 600 انسان يعني هي بردوام او بردوام روجنامه دردچتلي خوينر لبهدينان تونيه بتني هندك السازين داس نشان كري
وی روزنامه دیکرون ما بس بلاف کردن چالای کی تشتت خو و هندک دور بوجن میسکارو روزنامه گرا گوترن ویسان هيا تشتي ده بلاف يعني ليه ما مست او نابه چاره سری يعني پیوی پیوستیامه به پروژه مازنتر هنه به پروژه‌ای که بشویی که هزری بهنه دام ازراندن و کسانی که پسپور الکاری سر بکن دوان کووار و روزنامه یانده بله. موسا بلی ام بیجن رولا رخنگریه يعني تشتكي كنابي رخنجري هي بهمانش يعني بقشتيها مو صابيش ما مستعد من التلات صور ده يلك تشتهي أسبوع خبم مخابن وك ما قلتي كاتشوا أستي رومانا كردي الدبرة بهدينان شعرا كردي همان شوه ده رخنجي تونية يعني رخنجر هي اللي بشوكي أكاديمية بروسيسة بريفاناجتن دیف هست و نستی کسیه اوه دل سر برادر خوان نویستو اوه دل سر وی نویستو یعنی تشتکی روتین و دوباره بویه لی افرخنه نبویه پروگریسک نبویه بردوامیه که بشوه که اکادمی و ظاهره اتناف ملتی دا بلاب بتن که خلق بزانتن خویدر بزانت کیش که رخنه اکادمی او کیش که کووار و روزنامه ریددن اگر لیکولین المصاحب ریددن بله کووار ریددن تشتو صاب بلاب دبن لی وک ما گوتی رخنه اکادمی نینه لیدلی الزامکوی بشی رخنه یتنه الزامکوی بخواه رخنه بخواه بشکه که بدن تایبت بنا رخنه ادبی مخابن تشكي وسطنا مخابن باشا زماني كردي ده مواني هي باشا زماني كردي چتيت ما مستعد باشا زماني كردي ده 2 ساله رخنه خواندن رخنه تيوري و رخنه براكتيكي اما سيرفي تشتيت خوينن لي افت خوينر تير نايكه و اف قطابي جلك جراج وكيل بشكا زمان كردي تي وريرتن بحزو خواستك اخوانينه جبر هندي وكي بشكا درد چت کسی که برهمدار نبود جبو ادبی کردیان جبو جواکا کردی بشه وکی گشتی حال داده بچن دبستانه که وانا پیشکش بکه و زیترنه شبر کن نبحث و خواستك اخوال بشكا زمان كردياته بلكي بشكا دي حزب كده جبلي رخنه چی دن هي بجبلي رخنه ما زمان دخوينن ادبا كبناره دخوينن ادباني دخوينن و قالك تشتي دي جوانت سينتاكسيام دخوينن رزمان دخوينن چند سال 4 سال 4 سال بشكا زمان كردي 4 سال بخوت كر و ام بيجن وقت دسبيك جيم برسي او آماده بون چاوا يعني حزك بوصا هي بيجن خلق بين بيجن عيني زانكو نابي ويجي شي نابي زانكو يا زماني كردي يعني لا البشكا زماني كردي نابا زانكو هذا هي مثلا بيجن او بيجن راكيشان بله يعني او هي بيجن ما موسى يعني او ريبازو او بيجن برورده هناك يدكار خلق تشتكي امام مستال غوري ورغرتنا قطابيان جبوزان كو سيستمك هي الغوري سيستمي قطابي تي ورغرتن انكو نا زانكو داخوزا قطابيان كات ونا قطابيش داخوزا بشكيتياتن دي فورما خد بر بكتن توي فورمي دا بشكيت بو دركا مثلا هر ساله او قسكس جماري كي دسني شوكي او جمار هي هر سال بله او يعني ما بس بنمونه نمره بشكا زمان كردي الجامعات دو هيك بلزاخو بد نمره هندا ورديرتن بيت قطابي وي نمره بينتن ياك هي يلا حاجه بشكا زمان كردي لي او نمره نينا دي تشبكه بشكا جديد ورديرتن ودهينار تو بشكا دناك تشكو حزاوي الكرديه او ام بيجن دوي پروردهیه ده دوان 4 سالين خوندنه ده بله يعني دباوريات ده ام بيجن وك بشك دكاره هندك ام بيجن ازمون تجربيان بافرين دواري هلبسته ده چيروكي ده روماني ده چونكي پروردهيا كرديجي دكار به ام بيجن بنگهك ما مستا بكرنا اسو جخه زمینه سازی کی باش هه کو دخل ماوی 4 سالان ده قطابیه کی برهمدار پیدا بتن لی پیدویه ما مستایزان کویجی هر وها قطابیجی با آوای کی جدلکاری لسروی پروگرسی کار بکن حتی کو بکارن تشتکی برهمدار پیشکش بکن جبر کو بردوام هر 4 سالت خواندن ادب ده خواندن شعر ده خواندن چیروک ده خواندن شوی کی تیوری پراکتیکیش لی پیدویه او کسی کو لی پشکیت ده ورگرتن حزو ویان جبو پشک خواه بدن ورگرجی هی دیریان ورگراندن يعني برهمين ورگراند يا موسى بيجن وقت شو يعني ام بيجن برهمين خلقي يمكن بكرديتين خوندن دزانكوي بخوها لوي بشكي بخوها بشكا كردي بشكي ورگراند يجي هي بله ما مستعيش خواهم بشكا زمان كردي وانهيك جي هب ناوي ورگران
قۆناغا چاریا ساڵە خواندنێ بقوتابیان دێتە بەخشین لێ يعني او بيشكا عم بيجن زماني كردي نابه بيشكا ادبياتي نه او جهيه نه ادبيات زمان وادب تخواندن زمان وادب زمان وادب تخواندن لي اداب جي هي الاداب جي زانكو هنا اللي هر زمان جي خواندن لي تو بيجي كو تايبت بادبيات وبتن جداي زماني اف هتان حال دبره ما افتشته مثلا او بحث ذكر ادب المقارنه بيجن افوانين ادبي ما مست زانكو هذا البشكات هين خواندن لي تايبت نينا ادبيات وبون من ادبي براورت ما هي وقت اشاره بداي لي هر 4 سال ادبي براورت نهت خواندن سالك يبقى خواندن وش جبركو تايبت نينا بادبي براورت او زانكو انا او بشكي يعني تدير باخل كي يقد كاره البجير شخور ويا بردوام بك بلي يجي بين بشي رخنيه يجي يعني او اختصاصات يعني او الدفمنينه يعني البشكا زمان كردي الهمي ما بابا دي خواندن لي كولين وام بيجن هري ولو بدليتا كتبي مجول بكي جنبو ما مستال كولين يكمل السر رومان ستوكهولم تا جديد بيجا يا ما مستابا بنازي لي كولين يكبي السر پرکت برجسته جینامه نویسکاری درومان خوده چوا جینامه خویش بو رومانه کی کریه هیون من هول دای از جیاناوی دنوا رومانه در بخم از دکارم بیجم پلیکی زور باش لسر آستزان که پشکا زمان کردی دما از خطابی ده من بدست خواه اینا بو بله اومل یکیتیان نویسکارن کرد لدهو که جی سمینارک لسر ویچتی پیشکش کرد شتاکی گلک باش بو ودكتور بابي نازيجي أبى بخواه لكلنا مديد شبرقو ما مستعد بيلزان كوي كيف هاي جلك بهاته وبالبشتكي باش أجيبه من دكتور بابي نازي وانجام شبو داويا لكوليني داويا لكوليني وكي ما قلتي او رومانا دكتور بابي نازي الجوري نيرينا من دبي كدي بيجنا نيرينا كي تايبت وجدام هي جهامي انجامي كو اف رومانا جينامه دكتور بابي نازي بشيوي كي هنري وداهنرانه هول دايا جيناما خو جبو جانر روماني بوجو هستن اجبر به که از الداوی اف انجام بدست میکرد که هول دانه کی سرکتیانه درباره رومانا جیناما خوید ادب کردی ده دکتر باب نازل تشتکی جوان نویسیه او مثلا او تشتکی وصل لجوري باورياتها بله بيجن يعني شوي هر قلق جراجي بحث دكن كو اي رومان نويس بيفي نبي هناك تشتاج خود خرومانا خود بله اگر آگاه لی بیان نو يعني ما مستعجي خود زانست رومان دم بيجن بيتيفيه كاركتر ده نوا رومان ده آزاد و سربز بن يعني قدر اوان نه قدر نویس کاری به قدر اوان دیار نبه حتی کو برف آراسته کی بچنه لی تشتی کو باش رومان دکتور باوی نازی ده عالی معرفی ده هيا أنا أبسط ملوش تده هيا مروف دكارة وقت قلتي هندك جوار بقرة يعني همين نتشي روكو ويجرانا لي قلتني باش بندت باش تده هنا مروف دكارة ديجانا روجانا خدت مفاهيكي باش جوار بقرة دليرد مثلا روماني دفخه لآلية بادينا تشتكي له از تجربة إنه هي بيجن نابك إنه برهمك إنه قاربالي بكشينه بله سرنج راكيش به جخوا ما مستا تشتكي وصا از دکارم بیش ما مستا صبری سلیوانی تشتی رومان خوینری کی زور باش لسر آسته بده ورا به نام دست خواه پیدا کریه البریتانیا خواندوانی وی هی الولايات العربی خواندوانی هی جبر کو برهمی هاتی ورگران الباکور کردستان خواندوانی وی هی باکور جهات نشاب بله الآسته بادینا کو رومان نویسی هری کو کاری بخوا خواندوانی کی باش پیدا بی که ما مستا صبری سلیوانیه وليه مخابن ما مستهب تانية يعني وقت ما قلت خواندنو بروسيسا داهنان الدورة ما نبوية تشتكي سانغا خواه بتن إجبر أبيه كيجي أم هنا ديار ديد نيد بينن جاف ليكرن لا سايكرن تقليد هيا يعني بونو نمز إنها الرومان بنيرن رومانا دورة بهدينان أمسح بجنه ريجي كي مازن جبر هما تشابويا وخوينر هرنا خوينن رومان نويس هر كابنا سريك توز ديجرا وتجربة نيجي بيدا دبن لأف تجربة ني أم دخوينن همان شوي نويسينا رومانا بريد نويسن كواتا اللي زده هي ناكن هولا ريفورمي نادن رومانا كردي ده أف يكيجي زور نباش السر أدبي كردي قناق در باس نابدن بابي نازي ستوكهولمي بله تبي كيجان تيبا خوند لاتينيان بالدفمل بتيبين ارامي هاتيا تشابيرن بله
كي جهراندي از ببیجم سازیا روشنبیری رببریا چابوشانه يعني دهوكي شابوي بله الدهوكي چابويا و مري حرام جل الدهوكي چابويا الرومان دكتور بابي نازي بله وهنا تكست وجود مخندية لي همان تجربة أمولو ببيجن هلبستي تشاواي يعني ما تقول رومان لي بيجن جيلي ونفشي وبين هلبست بتايبت بله çünkü يعني تجربة هلبستي الوادينا بالفرهي يعني بله ناب فين كابن هنا نابي نو هنا جوخاما أنا إيه وين بيجن هجرم نابي بكن نفشي جوخاما جي دخوازم السري بابتي با خما مستا هلبست جهه کی برفرهت ادب کردی ده تایبتی ده برا بهدینان بخواه گرتیه یعنی ج روزانه مانگانه همشین بجین بر همی هلبست چاب دبن لی چطوف هلبسته لی چه نواروکا وی چیه ما بستین استاتیکی و جوهری هلبست چاوانه شو غوجی پرو آریشت سرکی نگره که هم سر براستن گورای نری نامن جبو اوان هلبستین ها ده چاب کرن برژه کی مازن چاب دبن مخابن هلبستا باش نینه هولدانت باش هنه تاک تاکی یعنی نه دیارده کی باش ام بکارم بیجن یک درکتیه رام بو اکیج بو کرده مخابن ام نکارم بیجن دي مثلا مسألين دن ماله ام بيجن بتايبتيجي مثلا شانوي يعني هم تكست وهم جي وك شانو قري او ملو شاوت كارو بين رخينا ام دكارن سر است شانو يجي براستن جبركم ملزان كو وانيت شانو يجي چارجر ورد گرتن ما پرتوکن شانو ام تخوینن شانو جي بيتفيا روجانت ناف ملاتا ده بهده کرن لي مخابن الدفر ما اوجد است خوي هري لوازده يعني كريزك دي پیدا بتن شانو نيمينه هلبس نينه رومان نينه انزانم افتشتت هني است خوي هري داكتيدن نبويا بيتفيات يا جيانا روجانه بويا تشتكي روتين يعني هم هبه باشه ونبجي هم باشه يعني نجرنجه دلير ام برسك وصاجي بكن بله هاي و جي كردين دن هي يانا كردين صاندنها وك كردين مثلا كردين باكر نبيسكارين باكر ازمون تجربيين باكر ام بيجن اي روجا باين بيتر ابن كنيزي وانا هم علي زمانجي هم علي سينورجي از بخوا درباره خوب پیوند گشتی از دکارم بیشتر برهمیوان ناگهد هوکی جبر کو دزگه و شانت ورگرانه هنه سازین سرباخو هنه سازین بازرگانی هنه ورد گیرن اش برهنده خوینر دکاروی ناز بگه لیل دورامه سازین ورگرانه و سازین و شانه کوش تایبت بنش بو ادبی می کردی و ادبی بیانی مخابن برای کی گله کب لاتینی تی خوندن باور لاتینی تی خوندن لروجی کی مو کسان دست نشان کی چن لاتینی بخوینن بناین بیساندن مخابن yani kovar bir şahı derdik latini nabi çu ya کوار پیش ده بشکل لاتینی هیا نه کوار خسر لاتینی درد وقت الور بو نبو بلكي نبو نه خيد هوكي درد خسر بله وصايا او ما نهاج درد كبت از بيج مورزيه هر ورزيه جارك درد كبت و ام بيجن يعني وقتك ام بيجن اي باكر كيم تين خوندن لجموه بله نخو اي و يك جار لباكر ناين خوندن وصايا يعني جبركم ما جو خناس نكر يا ابو بكر تيبجي الاليه كي بله يعني اوجي جا ام بيجن استنجك ديتر دجيانا مدو درحي مدو وصايا ود الفابين جو خما مست جرك جميجه ما برز جريكا چاره سر كربا جبركم ملت كردش كيفن ده هيا لم خابن تا استا زمانك ستاندرد بو خو پیدا نگریه از دکارم بیجم هر زمان ما بالاتینی چه پروبلم مند بود جبرکو لاتینی هم بو زمان مجی باشه هم دیشه نیزی که انگلیز آبنده بخواه پیوا ورگرن زمان بخواه دولمند بگن زارا و ادیامین جورا و جور و هم دیشه نویسکارین جهان جناز بکن ادب خواب وام بدن ناز کرن ادب باکور بخوینن یا روش آوا بخوینن شخانه ها روش آوا جی با لاتینی تنویسین يعني ودي ام بيجن لاليه كي ديجي ام بيشتن دي ترجي يعني ام ايش دربي مثلا نبي ساندني بله شخو ام بيجن الروشا كرد بخوجي برسكه بويرو رودانو ايشو دردو كلو حسرتو دايكو شهيدو افجي بقشتي يعني دي منا روجانا كردان
هەگەر ئەم وسا ببێژن ئەو دیمەن ئەو ئێش حتانی کیژان ڕادەیە دبەر هەمان دەبێ جێ دەبێ ئەو بەرهەم ئەم ببێژن ئیشەمەش ئاستاوان لێ بگشتی حتانی کیژان ڕادەیە بێبێ تراجیدیایژی مژولیان ji mamosta gerek her nivîskarek hebe di dema jiyana xwe de helwîstê xwe derbarê hey boyerek û rodaneka di civakî de peyda bibitin derbibiritin. Rast e em çend teksta çend nivîsîna dibînin ser rewşê li ser babetên cora û cor lê tinê vegeran e helwîst û şirovekirin û çareserkirina babetî def nivîskarê me mixabin di astekî herî lawaz de. Bu nimûne niha ez nabînim nivîskarekî li Bakur nivîskarekî li başûr hebitin gel partên siyasî li Kurdistanê biring te xwar û meselê te rewşê çareser biketin. Ev ji xwe yek ji problema ye. Ji ber ku nivîskarî li devera me xwe îzbat nekiriye wekî nivîskar ku wek rewşenbîrekî cîhanî bu nimûne li siyaseta Amerîka hem siyaseta Ewropa hem sehkîn nivîskar pêgehekî giring boyerên civakî û boyerên siyasî de heye. Lê mixabin hay nivîskarê me ji vî tiştî tenê vegerana boyera ye û hol me hat û nizme hol kir û me ev rewşê çareser nake. Yani ew dikeve pirsek rewşenbîraneyî ji xwe yek jî pêtiviye mirovê nivîskar rewşenbîr be. Lê pêtivî ne gelek cara mirovê rewşenbîr îla tiştekî bimîse. Lê mewqifê xwe diyar biketin. Li dihokê em bibêjin ek saziyê dibe nêzîkî 205 nivîskar heye. Lê kîş nivîskarê rabûye yek proje pêşkêşî siyasiyên başûr kiriye ku ji bo çareserkirina yek kirêze yan jî yekî arîşeya başûr. Mixabin kewate prosesa nivîskariyê û hestkirin bi mesuliyê li başûr ji def nivîskarê me tune nayê vedîtin. Ji xwe mêjû jî dêwan Digel ku bûyer û rodan jî yani rojanenek yani ne rojanekî lîkanin yani digelme dijîn em jî di nav civakî te dijîn boyera dibînin pêtiviye her yekê projeyekî xwe taybet hebe ji bo pêşkêşkirin û çareserkirina rewşê. Lê mixabin projeyê wan nayê vedîtin hezir û helwîstê wan nayê vedîtin. Dilêr em wisa bibêjin yani anha bixwe tu bixwe tu yek çi mijûl bibî û yani hêviya te di mesela nivîsandinê din mesela berhemê din mesela çapkirinê din mesela duwa roj û ka yani wek proja kulber dest de anha. Belê. Mamosta niha ez dixwazim zêdetir giringî bi xwandinê akademî bidim. Ji ber ku ez sala dahatî ez li pişka me ez pêşkêşî xwandina masterê bikim. û pitir ez li ser edeba Kurdî a kevnare û a nû rexneyekî akademî pêşkêş bikim. Belê. Yani ew dest pê bûyî yan? Hîna maye. Lê hewldanê min ez hewl didim lê kulînê cora cor çêkim te ku zemînesaziyekê çê bikim. Kelîka diçim dama masterê dixwînim ştekî ciwan pêşkêş bikim. Navîna kevn û nû de. Kevin jî çêtiyem û nî jî çêtiyem. Lê têzê masterê dibe sîngê destnîşan bikim ez li ser çi şol bikim duristî. Ji ber hindê heye ana dimeciyê te de. Dimeciyê me de heye ez li ser romanê û rexnê şol bikim. Lê ta êsta min destnîşan nekiriye. û mesela rexnê bixwe jî pirseke ha. Belê. Yani ew jî dikare gelek pirsgirêka çareser bike. Yani ew ji derveyî mesela pesindayînê û sloganê û xal û xwar zêdame dike. Ji xwe em ji behsê rexna akademî dikin mamosta. Yani gereke rexnegirên akademî derbikevin. Ne tinê li dihokê li hemî cihê dinyayê li taybetî li Kurdistanê li hemî parçeyên Kurdistanê rexnegir derbikevin û berhemên ku diçap bin helsangînin û pîverekî akademî ji bo vî berhemî derbihin. Ji ber ku zahîrekî mezin derketiya rojane berhem dê çapkirin nayê xwandin û li ser hejmara li ser edeba Kurdî. Ev yekê jî zor ziyan û zererê ji bo edebê Kurdî heye. Ji ber ku rexne tune berhem zêde heye kes naxwînt her kes dikare bibe nivîskar. Li başûr gelek sane heye. Taybetî em bibêjin herkî yarkawî hêla tu bi helbezvan yekî xewnek dîdî dibe helbezvan dibe çîrok nivêz dibe çi. Ji ber ku duristî di peyam û mebest û cîhana xeyalî û ya fantezîke û teman dem de ya cîhanekî paqija edebiyatê negeştiye. Em ji bo şayekê derkeftiye hewl didin hindek babetên derûnî di naxê xwe de çareser bike çi derazînkê dînan bî derbaz bibe derbazî qada edebiyatê de. Baş tiştekî dijî heye ha. Belê. Yani em bibêjin ew rexne bixwe yani dikare ji alî şêwazê xwe de ji alî yani wek alavek
و کلینه تگو هلسنگاندن و تبکار به با آوایی که رخنی کوری زلالی دست نیشان کری دکاره هنک آستنگاجی چه بکه یعنی از بخواه بله برهمات رخنه بکم تدکاره قبول نکیان شو يعني خمام أوجي برسك البانا يعني الجهان يعني ادبیات بيت بس دنیویسکار نيتبدم پروبلما ما او ام به تمامی هنر نیشتینه یعنی هر گاوانی نویسکار وقت رولان پارت بیجه برهم خود چاپ کرد پیوندی های برهم نینه خوی نرده خوین تو رخ نگیرده هل سنگینن لأف يجال دف ما تونه يعني ديش هف تورا ببن دي جال هف نو يعني أجر بس تونه أفا بروبلمه أوجي برسك مزنه بلش بركو اف كسكو نویسکاری کری شولاوی نویسکاری نبویه یکی اکادمی بیل سرباخه و دی شاشی و وکرینی ویلد بیشه که هلسانگاندنا برهمی بیه قبول نکرد يعني بيجن شوي أو نقبول كرنجي يعني دبا أصلا يك مزن بله يعني أنا ها أو مثلا كو برهم دركتو إيدي خودیه وی پیوندی پیرانم خلاص توا بو با آخل که بو آخون دبانو هر یک دکار بیرو باوریا خو آزاد ببیجو خوش نخوش چاوای چلوی لی جو وقتا یرخ نگر بی وراه جي بشوازه کی ايش خدش کی دجي هي ها بله. مثلا او رخ نگری بخوجي بشك ادبياتي يعني وقت شاوا ديروك ادبياتي هي رخ نگری ادبي هي بله وسام مستاج خد ديروك ادبيات پیدا بول همي جهان رخناج الجلسه هندا و پیدا بنا خو كريو برهم هاتي هلسنگادن ليش بركو لدفم سيستماتيك تونه ام قبول ام تشتي ناخوين انتجه ما ازهر بيجم ما هندك تيجه خلت فام كرينا يعني هندك تيجه هنا يشتينا ايش بر هندي ام قبول ناكن ام بيجن هناك هولدان هند يانا شو بوتش الجوري كوبار وروجنامه ينكو دركبنو بله برهم ينكو دركتنو كتابه ينكو دركتنو من بيجن شدو بينجيني بيكار الدهوكي هي بله بله هناك هولدان قاف ابيتين تجربين يعني بر لاواز بنجي بكي ماني هما ام بيجن قاف اخويا يعني هناك تشدسني شان بله ما مستاج هو اف کسین کو جزان کوان درچن به تایبتی پیش زمان کردی و کو 4 سال بشوی کی اکادمی رخنه خواندینه ادبا دیروک ادبا جهان خواندینه هولدانه زور باش دهن هاوتن لی وقتا گوتی تک تاکینه یعنی نبوینه دیارده کی کو همی بر هم بهنه بگیرتن و بخوینن لی از گاش بینم هیر بشوی کی سیستماتیک اف دیارده بروف بچتن شتکی باش دادی پیدا لغوريان بيجن بيدي ام تيجها ناس بك بله يعني او مسألة تيجها شوي جا برسك ديتري يعني امي تشاوا ناس بكون امي تشلو ناس بكون او برسك لي بقشتي دنابرا ام بيجن كاري زانكوي بله مال هولدانا نبيساندني او وقت تشاوا درباست به بالنسبة نفشي وجيلي وابيك وانا هون دخوازن بان برسام جول ببن شو خد وكيد يعني دوامي وكان ساعة الور دوامي ما ايش نهي دسبيتي كي جارنا حتى دوني بيسيه دسبيتي بلا وبشتي هنجي استراحة بيت فيها بوج بمروفيش بركو مروف جالك مانديد بتن وخواندنا كشتك هبتن تي خواندني شو خاي نخوي نجي درد كبا جانا خروتين در باستك مثلا ليدنا واب خده بله رول چاوایی دانشتندین چاوایی يعني اب مثلا اب كسي يمكن مثلا زمان موجود بين مثلا ادبياتي مثلا رخنيه بله دنا واب خده يعني ام بيجن نفشي ودوست هوال ام بيجن برادرن وقتا هون هبد بين الجهك يهودنين اف مناقشه هنيان ما مستاج خا ما قلت كوما وك ام جحيل ما ام كوم هنا ام ترين خوار دانستاندن السر بابتن همه جور دیکن لی وقت سازی کو تایبت خلمه بگه خدان ام بچن با پروژه خو پیشکش بگن تشتی درباره ادب کردی ژانرت و پیشکش بگن مخابن جبر کو او هندک سازی کار دیکن شو لیوان او نینه اجبر اوی یکی جی ها نخوازن کو کسی کو شوی کی اکادمی خواندی بهتون و پروژه خو پیشکش بکرد جبر اوی که یعنی ام لسر برهم تایبه داخبن و هول دان نویسینی هبت ام هفکم دبن پروژه خو پیشکش کن لزانکوی بخلوی بشکا کردی بله يعني كلاسيكين كرت حتى كجان رادي آمادنه
دري بازان دود ام بيجن منهاج دراسي مامۆستا ئامادە هەنە ji ber ku li qonaxa duyê edeba kevnaretê xwendin dema ve edeba kevnaretên klasîka Ewropî û klasîka Kurdî jî tê xwendin belê ji ber evêyekê xwîner li qutabî aşina dibitin bi edeba klasîka Kurdî lê pêdiviye bi berdewamî her 4 sala edeba Kurdiya klasîk bê xwendin ji ber ku mirov nikare edeba Kurdiya klasîk yek salê de derbas bî يا دلير سبر كيف خوش بوم كوباي بشتي ده صلاة ما ديسا هفدودي شخوا من قد باور نذكر يعني زي لمهرجانا قلاويش بله زي تجي وقت ميغان ببينمو مي بي برنامج بهفر الدار خينا اسبر كيف خوش بوم براستي جي بو من نيشكايا قالك خوش بوم بيبيا كوي جارك دين وقت ما هفدي ام بيجن او برهمو او خون قش بيك خاطبن قالك سباس مامست بينالو تماشوانين هجا خاطركي برغم هم بنابي خا وهم جي بنابي لي كولينري معمولو ببيجن دلير كمال سليفاني حتى نجارك دين ام هبدو ببينن بنابي خا وبنابي بي خاطركي برغرم هون دخير وخشيه دمينم شب خوش دشبا هجراني ده من دخست تشتكي جترى ببيجن تشتكي بقاسي ايشا زاغروسان مزين بقاسي بجنا آزادي خوشك بقاسي دل دايكا من گرم بقاسي خوينا شهيدان بيروز بقاسي بارانا سينوران خمدين من دخست جترى ببيجن جتا حزدكم ولاتو